अहानबदा मरुओइबा पाउ तोरबुंगदा इरांग लेट्रे मी खरा चंगबा यारनी हाइदुना कॉमन रेजिमेंट के पर्सनल सिंगा मैते खरगा चंगलुबदा मसागी युम मक्तदा कुकी लेरमले अमदी इंटरनेट बंद लेरंबा अदु खरा मखैदे कोंथोक्लबनिना मियामना ऑनलाइन दा पासपोर्ट के दमक अप्लाई तौबा यारे हाइना यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर आर.के. रंजनना फोंदरखले नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ना संदोक्चरिबा नुंथलगी पाव सिबु मिजेंग ताबिरिबा पुमनमकपु चैप्लिना मैस्नामने कोकनना खरमजरी हौजिक पाव संदोकना पिजरी कुकी मिलिटेंट अमसुंग मोब सिंगा पुल्लगा चुराचांदपुरदा मैतेगी मथक्ता हौरखिबा कांगलुपकी लांदा युम मै तुमना मै थादुना तालखरबा तोरबुंगी मैते खरा मै थाहौदबा युम खरादा चंगबा यारनी हाइदुना आर्मीना हाइरकपदगी आर्मी पर्सनल खरागा पुन्ना चंगलुबदा मैतेगी युम अमदा कुकी लेरमले थौदोक अदु ngarang तोरबुंगदा थोखिबनी था मरी फारकदौरबा मतमसी कुकीना चथरखिबा वायलेंस असिगे हौरकफम ओरिबा चुराचांदपुरगा नकनना लेबा तोरबुंगदा कुकी सिंगना युम कै मै थाबा मिहाद मिपुन तौदना लाखिबना मैतै अमता मफम अदुदा चंगबा ngamdana लेरखिबनी अदुबु ngarang मफमदुदा ngak senbagi deploy tawriba command regiment ke siona torbung area gi irang leitre yum khara mai chaktaba yawriba asida mi leiba yarani hairakpadagi torbung mamang laikai da leiba inaw koba miyoi amana mahaka naknaba atopa mi ama aniga army personnel amaga changlubada inawgi yum maktada kuki leiramba thengnakhibani maduda inawna mi leire haina chenthorake aduga army personnel amana midu tanake haina thodoktubu uhoba phogak chawdagi boy koba amana aikhogi beshnupur paumida paudam lakhe boyna haikebada kanasu leitre haina micham pusilaga changbada kukil leiramba asidi maite hathange tawba mali army gi thowongsi yamna nungaite amasung yaningde hairi Mamangdagi state force thambina ba kayarak haizakrabsu ngasi fawba lengakna tabide haina penaba phongdokhe boina makhata na hai khwaidagi hena nungaitaba amana kuki singna maitegi lamda drone camera paisindna yengbadana sifaina kari su haide aikhoina makhoigi lamda paibasunataba Bishnupur district manung aikhoi isagi lamda akai atoi leihoba yum kai kari tauribage yengsinna ba drone paibana sifaina yadaba asigumba michang mikhai naiba thawongsi yaningde haike sifai singna phogak chaw ikhagi mamang leirakta chatpa leikaige mi faw athingba thammi asigumba aikhoibu ngakpi senbina ba leiriba sifaina maitei khaktada krak laksiliba thawong asi tawbiganu lengakama leiradi miam chap manana yenghaninge haike लोइनना आइखोइगी लमदा ड्रोन पाइबगी अयाबसु मरि लेनबसिंगना पिबियु हाइना वाकलखले थौदोक थोलैबना अखोइ लैबे यारानी आर्मीना लोइना ngakna khotana अखोइ जे थोइदोकपा मी लैत्रे अखोइ चंगबा यारानी अनि येंगबा चंगुबजिदा अखोइ इनाव अबुंगजी मयुमजिदा आई युमजिदा मी अमा लैरे साराइना आर्मी की ऑफिसर जिदा हाइबदा कुकीने लैरमीबा मी जिजु मसम पुल्लगा लैरमे अखोइ इनाव अबुंगजुना तंबदा चंगुबा कांजिदा कुकीगी अखोइगी लैरमीबा मिसक्तु आर्मी गेना तानागरे तानाबा मतुंगजिदा अखोइगी इनावदो मु लंबीजे लंगथोगा थमंबनी चंगबा यारानी एना येंगरो खोलरो कांदा सुमाइना कुकी अमा लैरम जिजु कर्म मोंग चंगा इनो कराइदगी चंगा इनो अखोइगी मितैगी खुंजिदा कुकी चंगा जे कर्म मोंग nga ino अखोइगी लैगा आर्मी ना ngai je chengna akhoi army gi thawong jidi akhoi mi hat ke na pusan ba chap manai akhoi state ki force thabir oi ju thabir rakte army na ngai hairaga akhoi yum da kuki leiram ba jidi akhoi sengna penjade akhoi gi lam sokhriba akhoi gi lam mai chakhriba akhoi 𝑗.सी.बी na ama dozar na temai ba mafam je akhoi na drone paisalaga akhoi gi lam di yengjage haiba matamda army na thingi sidi akhoi thingbam thok tabran khali akhoi gi yum kai cha iba kholi ba mayam je akhoi gi lan thum yengbada army na thingi je kari gino aduga kuki gi drone na paisalakpa yaba ahing din nungdang pangbai da paisalakpa akhoi gi na ayuk nungdinda yum chakpa khotpa yengba jibo yadaba jidi akhoi nungai jate akhoi gi drone paisalubadana kuki na nongmai kapakpa yaba drone paisanba jidi laingang na ju yahan biu state ki force na ju yahan biu sidi akhoi gi yum yengjabani kuki gi lalhoba yengba nate
था खरगी ममांगदगी हौना मणिपुरदा कांगलुपकी इरांगना मरम ओइदुना इम्फालदा लेरिबा पासपोर्ट सेवा केंद्र हांगलक्तबना मरम ओइरगा मियामना अवाबा कया थेंगनरिबा असि कोकनबा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ना थबक कया लौखतपा हौरे हिरम असिगी मतंगदा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर आर.के. रंजनना मियामदा पिरकपा वीडियो मैसेज अमदा लमदम असिदा इरांगना मरम ओइदुना इंटरनेट थेंखिबना मरम ओइरगा पासपोर्ट केंद्रदा वर्किंग एटमॉस्फेयर अमा लाकपा ngam हारिबा पासपोर्ट केंद्र असि थोंग हांगबा याद्रकसु हौजिकति इंटरनेट बंद लेरंबा अदु खरा मखैदि कोमथोरकपना मियामना ऑनलाइन दा पासपोर्ट की दमा अप्लाई तोबियु मसिगी मतुंगदा पर्सनल वेरिफिकेशन के थबक अथुबा मतमदा इम्फाल दा तौनबा रीजनल पासपोर्ट केंद्र गा तानदुना कन्ना होटनरी हाइखे तसेंबदी इंटरनेट बैन तौकिबा दुगा अखोगी वर्किंग एनवायरनमेंट फंगदबना मरम ओइदना हौकिबा ता अहुमसिदा अखोगी मणिपुर थोकिबा इरांगदुना मरम ओइरगा कोंगसि लोन किबदी अदुमोनमक अखोइना अथुबा अर्जेंसी लेबा मियोइसिंगी दमुक्तदी अखोइदा थाबिरागा मरी लेनबा पासपोर्ट ऑफिस ता अखोइना इंस्ट्रक्शन पिरकांदा स्पोर्ट्स की खंगदे अदुगा तोंगान तोंगान बा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की खंगदे अखोइ होनदना लागली हौजिकसु मियांगी अपाम्बदु कैसु पासपोर्ट ऑफिस अखोइगी सेवा केंद्र इम्फाल दा थोंग हांगबा याद्रगसु इंटरनेट की फैसिलिटी एक्सटेंड तौरा अमनिना ऑनलाइन दा अप्लाई तौबिरगा अदुगा पर्सनल मीटिंग की डेट फिक्स अदुदी अथुबु मतंदा तौननबा अखोइना होनरी मियामदा पासपोर्ट की दमुक्ता मी पाइबिगनु अदुगा पर्सनल वेरिफिकेशन की अथुबु मतंदा इम्फाल दा तौननबा अखोइना मरी लेनबा ऑफिशियल सिंदा अमदी रीजनल पासपोर्ट सेवा केंद्र दा कन्ना हाइदुना कन्ना होनरी चंद्रयान 3 थागी लेमाइदा तहानबत नतना इंडियाना थागी लेमाइ साउथ पोल दा ताबा अहानबा लेपाक ओइरे निंगसिंग याई इंडिया की अहुम सुबा लूनर मिशन ओरिबा चंद्रयान 3 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ना चाही असिगी जुलाई 13 दा लॉन्च तौख्रबा मतुंग ngarang numitang pung 3 minute mari taba matamda thagi leimai da tahanki चंद्रयान 3 जुलाई 13 दा आंध्र प्रदेश की नेलोर डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनलेबा श्रीहरिकोटा दलेबा सतीश धवन स्पेस सेंटर _SDSC सारना माई पाकना लॉन्च तौखिबगी थौदोक असिदा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना इंडिया के स्पेस साइंटिस्ट सिंहबु थागतपा फोंदोखे चंद्रयान 3 माई पाकना लॉन्च तौखिबगी मतंगदा मणिपुर यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर अंगोम दिलीप कुमार ना फोंदोरकपदा चंद्रयान 3 लॉन्च तौनबा होटनबदा मसिदा सिजिनरिबा टेक्नोलॉजी असि अराइबा टेक्नोलॉजी अमनते चही कया चंगना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ना थिजिन हुमजिन दुना लाखिबा अदु ngасidi mai pakle haike चंद्रयान 3 दा यावरिबा रोवर असिना कदाइदा तागनी हाइरिबा हाइबदा थागी साउथ पोल दा तागदबनी हाइबा खंगबा ngamखे हाइरि नोंमगी ओइबा अवेयरनेस प्रोग्राम अमा केयर एंड मैनेजमेंट के लाइवस्टॉक कम फिश फार्मिंग हाइबा हिरमदा मोबाइल बेस्ड एग्रो एडवाइजरी सर्विसेज मणिपुर अमदि मल्टी टेक्नोलॉजी टेस्टिंग सेंटर एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर CAU इम्फाल सिंधुना अमदि डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का खुदसम नदुना कामेंगदा नोंगारांग पांगथोख्रे ngarang ge awareness program asida Ministry of Electronics and Information Technology na national ki thakta piriba khudong chaba sing adugi matangda kathoklaba lomi kuntra manga ge pukning su chingsinke thauram adugi manung chana Dr. Bandana Kumari Leitan Themna san iroida yamna kanana सन इरोइदा यामना कन्ना संदोरखलिबा लुम्बी स्किन डिजीज हाइबा लाइना आसिगे मतंगदा मियामदा करी करी खोंगथांग लौखतकनी अमदी मतौ करमना ngakthokkani हाइबगी मतंगदा वांगांखे चाइना की हांगझौ दा लाखलिबा सेप्टेम्बर 10 दगी हौदना 15 फावबा नुमित मंगानी चुपना पांगथोकदौरिबा 18 सूबा एशियन गेम्स असिदा इंडिया के रोविंग टीम दा सरुक यानबा मणिपुर के सानरोय अनि अमसुंग कोच अमा खलखले हाइरे 18 सूबा एशियन गेम्स असिगे रोविंग टीम असिदा सरुक यागदौरिबा सानरोय सिंह अदुदे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के चनपुर दगे हौबिजम तेंदोइथोय देवी
Ngangkhalawai Thangzam Priya Devi amasung Sunusifai coach oina Narengbam Lakshmi Devi ni hairi. India ki rowing team da makoi ahumbo saruk yanaba khalakpada Bishnupur District Rowing Association na nungai ba phongdok pagaloina na game asida mai pakba oiresano haina phongdarakli. Meghalaya ki konung Silong da masagi oiba Medical College ama thamnaba Meghalaya government ki cabinet mipam ama hayeng warip ama lauraba yari. 𝑭𝑶𝑖𝑵𝑵 ngarang Meghalaya ki Chief Minister Conrad K. Sangmana ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡ ꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤꯂꯣꯡꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯔꯣꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯈꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡ ꯂꯩꯖꯩ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯄꯣꯠꯆꯪꯁꯤꯡ ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯐꯝꯅ green signal ama piraklabadi medical college ama lainabage thabak paikhatnaba hotnagani haina chief minister na phongdokhe. Let the cabinet take the call tomorrow. But as I said, we have done extensive work we've been doing for the last couple of years, and in the last few weeks we had detailed number of meetings with the health minister. So let us speak about it, because she has also refrained from talking about it because we have not formally taken it up in the cabinet, which we will be taking it up on Friday. So in that we'll be making some very, very important decisions, and that will be announced on Friday. So please wait for that day, and the Honourable Minister herself will give you details about it. You see, it's a policy that is all everywhere in the country. Any state that has their own medical college, they do not get the quotas in the other colleges. So it's always a give and take. So we have to take a decision at one point. And that's the reason why I'm telling you that you have to wait till the cabinet. All of these points will be brought out in the cabinet. Everybody should be aware of the kind of not repercussions in a negative manner, but what are the things that will happen post this decision is made, and what are the financial implications more importantly. So all these have been discussed, and I said I'm quite firm that we have to move forward in those things. And as I said, let the cabinet give the green signal after tomorrow, and the Honourable Minister will share the details. Himachal Pradesh ki Kulu district ta ngasi yamna chawna chingning khaibagi thodokta yum kaya amang ata thokre. Mathol kaya wangba yum building kaya mathang ningkhairakuna lawba yadaba makai mang takhankre. National Disaster Response Force NDRF amasung State Disaster Response Force SDRF ki kangbu singna mapam aduda miyoi sing nansin kiba laibra haina mi kanbagi thabak paikhatlakli. Chedagasida Indian Meteorological Department na ngasidagi hauna numit nini faubadi Himachal Pradesh ta nongkanna churaba yari haibaga loinana mafam kayada red alert lauthokre. Himachal Pradesh ke Chief Minister Sukhbinder Singh Sukhuna X ta thagat khiba warol amada ani amadi Kulu gi mafam singda leiriba mipum khudimak numit nini gi mamangdagi yum hongdok handuna lehan krabani. Nong ka hena chuba asina maram oiduna Kulu Mandi highway su tatkibadagi gari sing lantok lansing yakhide. Masigi mathakta atopa lambi oina sizin naramba pando lambi su tatkibadagi gari amata chenakhidre. Aroy badamaroy bapao among hana. Torbungda irang leitre mi khara changba yarani haiduna command regiment ke personal singa maitai kharaga changlubada masagi yummaktada kuki leiramle. Amadi internet ban leiramba adu khara makhaide komthoklabanina miyamna online da passport ke damak apply tobu yare haina Union Minister of State for External Affairs Dr. R.K. Ranjana phongdarakle. Matang asida hojik pung 𝑭𝑶𝑼𝑵𝑵 Northeast Window TV ki Manipuri Paulo Sinjare meeting tabiri papumna makpu CHAPLINA MAISNAM na amuka hana krum zabaga loinana kainana biya thangni jari.